friend to call a friend. Subscribe, like it and share. Obe share why she ube nya why enyo. O wari bi ma fear wari na se. Oko wari egbeni a. Never think you are free. You are not free. You are under the auspices, under the command, under the law of the man. Either I be new or Babia Kowaria, Ushe, Ukunu, or Beman, name Ras. And I be Nibia will Bosuma control the whole our land. Oh, Papa, my honey, a honey, and you know, there's a spirit power governing the whole our land. Aside the law, our Obemasu. So Bema, only three, they will feel. And the Oyen Osun, or cow, or Isra, or Bibia. Wo Oberman Eshonas, wo Oberman, Yabekan, and a Obane say, O Tie. In the Oba, who need say, a manner a kuntan with you, be very careful, but once. Also for Bosumene say, San watch a church in Crawford, the Bakunsun and say, be pui. Mamma, then, why, ye, Bibia. This program is brought to you by Rabuni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Nyamibetre Prayer Camp, Camp David, Court of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Investable Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice. Raboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Bahrain University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. In the name of Jesus. Without shedding of blood, there's no remission of sin. Action. Yo, and you know, I don't form myself here. Sabri, a mystery of mysteries, spiritual, which is happening physically. Idea madri hunamenti ase ni abusumu ne kai no ena mabe ka kiro but be pese mun ko hwa de bi ni enkotie senya abefo abonsamfo obi ena wewuo aburochiri woda ohwana wose ne mame one ne mame ne ne nua no ne papa ena ne nko abemu ano ato no ho akọ haidai wa wo mienu oba no so wo yiro wo ja wona fe life de niama no bo boy. Your one of my maybe friend me say, Papa Abednego, me was send you, me bewu ya. Erade. Obewu ya, ente se say obewu so kwa sorry yo. Ukuru kwa sorry yo. O mane, never obewu Prophet Dr. Abednego and Akubisa. Oh, ya te say o fresh amai. Oh, sir. Na me papa Yesu, o fresh amai on sama focus on even Jesus Christ. It is really how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power went about doing good. And the Deuteronomy 19 also yen frabo sum yen fresa o ka kire yenuano Jewfo no say mo kodu Israel Canaan asase ni so a mo ye beisem mo fa beifo ba ho. A man or woman that has a familiar spirit, that's a wizard, shall be surely be put to death. And the wakika kire Denti, those who call someone, woman fresh someone, what evil spirit in the first someone, because they have not yet get the Holy Ghost, the Spirit of Christ. And yes, obey okwe and son on my permission of the Holy Ghost. That's the Spirit of Christ, the Spirit of God. The apostles, and the prophet of the old prophet, they have it. No more but they don't know. Yeah, in the Holy Ghost, your friend in the Nikasabon come. And say this ana me hobosum be ye mame water or samai our body be make because he that is in me is greater than he that is in the world. No be a team medite. O frame say me mbua me ya. And
Mame also nyema mo idea so onyame mbu kwama ehwa enche eno no dey come by 2-3 weeks eno okra ne ba ne baako a ne wo wuri de o she fridge mu wo London okra ne ba bia baako aka sebra o san frɛ na damfo se omre no metie bi na ne ba no wi no won ti ase young boy efe no wasi so wo kwada mienu wo be kwa wo wuda dem in the what a sense oba na so enya hwe the last chire ya wo ba na wo ba asoro aswe asori ya aswe grade mami moba yo awrade nyakoba ida wase mami wa asem say oh me be oba na wa wo nti osama nti wo be hwe osama wo sa ha ya bosofie wo be hwe osama wo to nkwa so o so fa nka kiro oba the kingdom of God osama ne ye wa asama ngoro wo ye was sun sorry o ene wo honhom sorry. So there's difference between a and you sum. And one take care what the daddy obetu to akoko no the bachelor say akwa be you sum esio sumai brakete busum ahonhom abode any sum tie wo sum sorry. And to be to say Gabriel, Sunsum Boafrey, a Sunsum Gabriel, a Sunsum Mose, a Abua, a Bosu, a Bay, a Umfi. We have home, a manqua. So the moon and Qawan and Quanani no nipa high. We are using what? Home, the Holy Spirit, which is the Holy Ghost. That's the what? The Spirit of Christ. Enyo nipa ho enya boa ho ene nye sum antin wo ban so maame yo abrante eye den na we no se bembe sani nua na maame na dan no se o hwe so sama ni gira wa Yesu no kwato se Lazo se wu ene wo mu so kasa na so Lazo we 4 days no bon kono so as Lazo so we on no gira na grofone tutu wani ndi Yesu o wa no o ti anonti yes of friends Lazarus bra mercy question body num Lazarus by so we have power and authority to command antino na jo ansana wo be kon ma me ne ba so ma me o so be hu so saman no dia e ba se ya hwo saman no na obi na ekumu na o saman ne se nia okumu no Yesu yen ya de na won kumu ne bia obe pere so ana as back to Batan, back to Sundays. Mama say why ready? Bana ne babia no Esther ti say osu. Aw. Mami, obai say there be adentina. Say ni brother ewu a. Na wewu a januma onwe. Na o mami wa so de fi London e twa ticket to fi London abagana. Say we hwehwe ni ekumu menua obaba ako ma aka ono nko na o ma me ba be hwehwe ni a ekum ne ba usu de den ne aw o so di ni ma me acha ni o so ma me o bai so meteneso na osama no so se on no jira ho no tutu na nim se edu so me proof a kiro possible one of you memo osama na wura mu na fe osama na nkasa ana se memma osama na be ka kiro abra woda was open na nikaya bibi be yo ade be tos to be my own life. Because Obeba no best have another body. Diaba. The Obeba as an immortal, like an alien. But of Obefias. The spirit base and anti a Riano point you na ye fire new way home. This was spirit in the world. Therefore, spirit and be born spirit and son of to me and in Akasa. Every medium, ya bones of war. Now I say, I say, or I say, obu. Yo sunsun ni o hu yo Nyankopon ene wo abode afa mami ba bia ina osusa mami mun ko bo amu na mun ko dwen hu ana ne ba se na ma se me brother wo eye oba na we dan mu we na we so mami ne se dey enti because they say wonye sie ni pe obi be say o obi be say o and also
anti me trans na me wu ade a me gu so ehwe ne mabre hwe ne ma yem wo ankasa so why kumo sisiri aware enim wanya almost 30 to 40 years oni yire oni kunu oni ma o bobria ena ma me na ebre sanhwe na wo to ma me so na ne ba na wu fratam wo so ontia so onyai na wo ma me so ko hwa usu den o den na ma usu amen en wo ya na wo ko anajo a ebida ho a ma me ba na be osofo ade na wo kire me ma me ni se ayi ni okum me brother no wo nkum ni na sesia ni ya ade na tuo ni ko boni na na boniti a no yare da ho a menim se be bra na me se na efa ho o brother wu a na ye ko tutuo na e ko kanwa asini se wo che nam no wo mani wa ka che me da so yo be for the madam no ma me ne ba bia ye witch so witch no ma me ni sister and the power spirit be you know witchcraft no amane ba no so the woman's sister controlling the daughter and the son ma me na wa wo ba ne ban obi ni sister and e control wo kumba ko o me chawe and the be for no fi Ghana wo tu as uruzem wo ko si obi so no one for plan na bibia boy is on this yo so you die for want of wisdom what was also and I young my microphone say no ju do la jidoku and then say sadia 2 minutes ade no 1 ni ade na ababa egu mu ne also no na me de hwe ne ma me de ka ntino me nua ne de ye ko wie no den na ya che nti me de kwa me wie me suro nti me wie na me pese se na me ma me ye nti me twa ansa na ma yo me de nti ono no wo man ni nua na side no what ya say because ono no pesre no na mo adosrade na mo adosrade wo nua na o kwakori kwasia jimifo hey o say ahonhon bone wo ya de papa beye ya abo awo busum ya abo and that evil spirit no wonua benko ohu chata okraman oka benko onka flesh and namumu na worry anya tisadia na nia ekoso no eyampa antino ye be wi akire na busum akoka se o osofo yes anya number ako boy ba ako ba yes papa enum nsa no so o ya no akofa cho no akotwa toti de kwakodidi jimifo we ni nwan no gwan wo de ahoma so ne kon na nim na na wo be kunawe endo na mo ro hu so nipa but spiritual no o dade for me ena me mbo ala so me ma won ko je ni so osofo bi na ni sister bai and also osofo no ba bewu and e ko hwe Ghana Apostolic osofo Apostolic Church ni bi and a send na me fiefo abefo and asoro no abefo amboa se o mekum sofo na we den ti a osofo no church o so disturb won se won yem pipe and maame as say yen dan owo ni nko na one for osofo no mra apostles osofo do no ko prophet abeno and so onko onjai maame fifa ko se fioko and maame no ko srei I'm so okay why no gwan enti je se pete ko na mo je ne kra no na on trust maame no be jam ye ya de ne wie ne osofo ne tias ne yere be yare a anche na ne yere so be yare asofo ne se oyiri ne odu mfan ko be so ye sofo bon pa ma mesu membuano efe ni sister no so ento ko fa ne yere amba maame no wewu osofo ne yere wewu tutu se bibi ni o ndi echi je o wiase mesu bi o ye be fo bi a ayaboa ho aboa nso opemuja ori antino ne nyina echi na ebe transit maame we obefo akọ se una oka ho no wakumu nua wo ho beye Matthew 10:36 na ofiefo be watamfo ai sa ane na abosum no be kan na enukware yo bosum no se ebe no so wo asori no mu a omma bewu eyampa mo amoba so mo amoba pa bo ha mo tie nyame asem
amen sɛ motie nyame asɛm dia monhwɛ mo ho so ye monhwɛ mo ho so ye not knowing we ka man say 4 5 or 6 ɔsɔfo me yare o da asɛm ye bɛhwɛ monim sɛ na ɛma ne bebre woni wonkunu wɔ hɔ a wɔsan kɔtwempra wɔsan fa wonkunu mo akyi wɔsan kɔyɛ nea wɔmbɛyɛ amen anti no wɔsan kɔyɛ nea wɔmbɛyɛ dia baako bi bai wɔyare saa wɔde ne kɔ ifa ayi saa popo na ɔhyɛ nkɔm no mo sɛ popo bi wɔ kumase kwan so wɔ friend dem po ɔboɔ daade popo bi na ɛyɛ asɔrefo nyinaa kɔ hɔkɔbɔ mpae atwea yɛ ɔboso mimi ne atwea kasa ma fra atwea menim atwea yɛ ɔboso ɛnti kristofo nko nyinaa yɛ boso ɛna saa dan no popo no ɛyɛ dan ankrɔfo tim nti atwea ne ne yere ne ne mma na atim ɛnti wobɛsrɛ biribiara woba na ɔde ama ɔka ne sɛ onyankopɔn nte popo mu ɛna wonim atwea ko no ɔyɛ ɔkraman in the spirit power bi obi akonya wa atwea bia ɛyɛ aboa ɛyɛ boso ɛno so ɔno ɔkyɛ ɔhui ɛna ɔka kyerɛ nso ababa na ɔbae no wafa ne kunu akyi nti na ne kunu yɛ so tu kwan ɔyɛ biribi a ɛnyɛ yie ankyɛpɛ na awurade ɛyɛ hina wafa ne akyi papa no firi fa ɔsɔ ɔyɛ agbani papa ne yɛ agbani ne kunu yɛ agbani sare agbefoɔ no ka ho bosom no ba so yes ɔno akyerɛ na wɔn bosom deɛ wɔntim yɛ de na wɔntim yɛ de deɛ aida sɛ papa na oyɛ agbani a bɔ yere amaneɛ sɛ ɔfa w'akyi a wo wanka hwekura ɔno bosom na ɔbɛkye na bosom kyi wa obɛkum ɔsɛ they have no mercy ɛna nwa mfa na mma bosom no hɔ nso a onya ahotɔ na ɔde ne ba hɔ nso a wɔmma ne nkɔ nso a ne atibia obɛkum no wawe ɛma bɛsɛ 5 or 6 aba ɔsɔfo wɔsɛ papa bi sɛ ɔma sika na ɔma sika no wɔ wayase sika wɔ wayase na ɔno woda wia wama sika apɔmpo sika no gu wayase hwɛ kristofo gyimifoɔ wowɔ kunu na wopɛ sika wone ɔbɛrima foforo kɔda na ɔde sika no gu wayase onyame hu yɛ mmɔbɔ call a friend to call a friend subscribe like it and share obɛhyɛ wayɛhyɛ wobɛnya wayɛnyo onware bi ma fia ware na se oko ware agbani a never think you are free. You are not free. You are under the auspices, under the command, under the law of the man. Either agbani or babia ko ware a o hye okunu obema ne mras ana agbani bia wo bosom control the whole land. O papa no ma me ho na ofi na entino there's a spirit power governing the whole land. Aside the law ewo obema so obema oni 3 e wo fie ho. Endo oyere no oso o ka o nchira obribia wo obema ehye wo na so wo obema ne obeka na oba na ese otie. Endo oba o need say a man na kuntan wo fie no be very careful bro once. Also for bosom no say saa na wachecheche nkrofo na ba konso na nse bepoi ma me de na yo wa ya ye bribia wo so okuru nye obefo SDA sofo kuta bible kan bible na o ni asore manida wa hye binum nu awo amma binum beye ma me ye behwe a ma me akochi ya akofo me ma foforo saa efo wi o sa koda ni kunu ni fie hey mama ade na yesa me mane le be fa me ko me ba jo o ko hefa wonu ukuru ho na ukuru sifia anya wonu ukuru dia na wa fifie ho ukwo enso a obi kunu na wakodi nachi sa nipa ne kunu no mama ne nso a wakoji ne kunu mama ne so yo beifo ukunu yo beifo ahoto be I don't get say the bosom ba be ka che prophet abeni am so menye prophet menye sofo o se David o yo sofo nyenti aye hu say difference no obi aye sofo aye spirit e di wachi awodi e sofo juma me ma ko karanka bosom ne frem o tia ne bai sa o se o hwe no aye ba ya ma o ko kan bible
na sa me hu sa so for about the film client the whole mete ho na bosom no ye duro no man krofo sa enti o ye suman na se no be kire be ye bibia ofra motia no bosom no ba se wo de mentu ye hwemo I say papa no di wechi ye ntu ye hwemo ko na ko kan Bible ko sa Bible ko na papa no be ba be church is a ventiase antino me tra ho ye abribi o mu ye bia enye wo ye bribi enye wo ye bi wo se ben ko so okay bye bye anti sa bosom na e kire ma me na gbefo no bosom ba no ga se osofo maame we na wa fam ayi aigbeni nechi eye meba me na me hwe aigbe kuro ni na o ba bia na aigbeni bia be fa o ko fa be ma fofu obekire o kire nso a obekum ai ataza anti ye bende also machiro dia machiro maame ni nso ne nkwa na eba ha ne kunu no amba bi if say ne kunu ye osofo SDA is a 7-day church Saturday for when na abosomfo Saturday church is near ya abosomfo a wufusu ministration of death is an evil spirit atrunkuto Messiah atru say Christ have delivered from the curse of the law, having become a curse for us for destroy. Curse is the one that's hung on the cross, that the blessings of Abraham might come upon the Gentiles. We are no more under the curse, and we are no more under the law, but we are now under the what? The grace. So the curse, law, and brand so make the tia woman us. We are bosom bay and fee, O corner, O Abian one year, di, Onyaka say, I voodoo ben to do a tugu, Onyabo bosom. One cash didi. Amen. Now, who Nibia, Oko catch you so before, now Nibe Nibia over how far to team. Go catch your mamma, mamma, we are before, Obe proud. Don't try, challenge not. And what you say, Abosum crying someone before. Oko Bosmo, Cocantem, Obuamia, a film of dance. Obi by what schedule once a man. 20 cities those days in the 20 cities and no share but say hey auto car or the that's 20 cities onum obosun born and refill for 5 to 6 7 years 20 cities when you ask am obosun kum obi o se bo obosun su bia untumi ndi su da last minute obekum because onu abebo wa refill obedan endo ko na bosun fo ne yade ma wa ni abosun na nkasa be ye won kan kire oda obema refi ntila agbofo mebere o maya yare fo ba sabusubusu no eyesa de no because asase no opeba opese obeko boso no ye mana onkai onko dase na asefo no nkaifo ne nananu ye de wo bre obie ni obetu da bosumase because boso no on ma on be da se da so that he can get access of controlling the whole family. And this will be a bonny no chilwa, also one fabulous one funny panembra, Oko Togo, Nogopo, Togo, Benin, Nigeria, and Kofogu, Obebi, Wobu, whatever. And then I confund Quadanquada, one money did that by heart. Okwaneho, Yankurua, was one Fulubusu, Patam, when Fra, Kutuku, Obefra, at Tarifita. Until Madame Foucault, a friend of a voodoo. Your friend of voodoo. No, who in your order, CV. No, my quarter of honor meeting. Many are bare fables of only net in Edda. One maybe a meeting. Yet that demo say, ya to them, so one other. Oh, Cocoon for form, never form of form. What's it for? Who's right? That will be so. That's what be so. Oh, that demo I want to be now, boy. You talk with that we are by the enemy. Obesin na ababa na kuso ni young girls no say bosu na won say watch impra but you I say ka me ko bo amani ansara me no mo impra but what you say ento ne bosu mba ko impra bosu mba be wa na enye urade na e ka me ho a ebia na we urade nka o ko no be ka o shanes me ya bofra boni nye ne o
nyene tina nyame na yi be fim but wo ko try e bia wo ko mba bio e bia me katachima bebre ko ho mba na mi waduma mma be wa asase so entina eja na ade na mma o se kosua na ka kire wo na ne obeje edi no wanyankwa antino amana wo fi wo mu kunachi epeska epewe ene mmema fufu koda no agbebu so wala oso no chiro bekumu na menhwe na nse meja obi no kwan se kona ko bo kula mane ese wafa na echi meya ade na ma o jese okuru ebi wo kula na nse ba ko nsa yesanja no wa twem plus ama ne kun newu ti ba bi onoko bia no sama ne di nechi so ma me den na waya osama ndi wechi no sama nso nyi obi ase oku oso enche na ne kun wi na okuru wa obaye den wa ana wa mbo na ma ne mro oyare no mame ocha atru so wompra oso for me kan kwa aba me mpra this obema miskanti me ba on me da obema miskan na wa bo okura mane a okọ Pentecost now this ubayete asori dem so for so kan chiro because on chiro be on te akọ Bible school and then apostle nya charismatic church Pentecost and na wakọ Bible school and na wako cheska ni aye na apostle onim the knowledge of any apostolic will be can you be apostle and so on to do the apostle prophet deacon obey for unfi and then apostle nya ma woni queen of the sea queen about the catcher asofuna akoje duru awori asoro Ghana o de mo jane bobetuto once a baby okunkumonsa because why we are in the harvest time and we are in the last days, the end of the world, and everybody is coming to work. And I say yabo nano mpete bia me hu ene kwakwala bi mo be ge yembra so enti ni afa mpete ni kwakwala bi ayete bola so nyese bola so ye be so pad mama no we ye pad school girls no we ye pad unya pass menstruation boano hye no emfa nkoto spirit me be wura mpete ni mbuem akososo ososo a otwe moja o menstruation instead of 7 days obenya 2 or 3 days ya kan ye yare obema bi obe fa obebra nsa no no anyem onyim nso obewo ba akomi no ebia na ese wo 5 6 ende profo bebere entumen ware entumen wo entumen nyem to otwu nshira otwu enonyam ente ne man wada ne busufo ama obema nso no nani abo ono wi akokwa nani abo obema nso ko ware a onhwe oso ko ware bisa ombisa oba ne so te sei so yes say you ente man bebere ada ne ba lock to the men to their husbands go to court right now. Who say 199.99% is the marriage cost divorce. And if you see, also boy beka we efrun to them. Na no make chiro. Ablante bi by na ne papa fi abrochi say, also for me be be so say hwe na bon ho ban. Ye ya de ne wie Awurade ye da se ka hoje e de man Eradi what they are the man on no ya na girlfriend wife to be was started fimuja ablante no go e hasisia da asemo idea etini mu ndi on ablante ne dan nyina wonum na se owo ne owo baton ma bebere yabun sanfo be wise and repent. I've told you. Remember no bebere so ti ho won te hwe uka u jimi amen. Also train up a child mun train ya kwada nti akwada bia u train no onyia wa twe no ho mfre the training te tia o be ma no na aboa no dachi profo bebere aba prophet wo me boy school me boy juma bebere also prophet wey dey o tete nipa na no me call bank bi me go hia. Hey, Abrante, no, as a minimum bank manager. Hey, in the tea, so talk like a officer boy, and then media bank because we call meeting nipa 200 on only a fan. Then say then I see we nyanteti, we nyanchemu. So by na me crocro because me yan crocro, me no be an crocro, me ni a crocro.
eno broni a mekotra nchen wo enfa Italy me sanko ba ko Germany woni akrokro ta brofo me no ntra na nobody cross me man kasa me papa kro wo me o tie mu ba ko a wan kasa o sun na yera te manya sa treni se bi adachi bi o kire bi na Awurade de sa krokro no me krokro no wetuma krokro dai me krokro no wapu ye mfa ma me enti se mu nya botre e bia o me mama krokro na wetuma wu ntem enti mun kan kire enuanum ne adofo a wo twehia se wontie this breaking news e ma ba bebre e ko mukuru se wo kopa chew na mema ne so aye wan je se wo do mo ko boso no boso sa bebo ma ne se osofo wo ba me de meje wo na mekum wo oba bia wa fa ne kunu achi mekum no oboso mo chewa oni emmobo enti se wo mo ho no motia e ma no enye wan ju se wo di wo mu kunu achi akose okopa chew na boso aya mamre be ma na wato you die fatuti me fa dada let everybody hear ana meso pai na mebo ama okuru nso se all the wo ni be chewa jesu do akoboso niso ana okuru nso se omba Awurade ho na Awurade somu no waye na dia asundwaba ende omba Awurade ho na jesu wo ba na odo akoboso no ho na boso nso abeka kire mi se obekire wo wa kire wo na hu nto na wo yare no ye ti bia okun de wo ba boso na no a obeye de obekum ande o traware no wewu ana o divorce okun na wa kotra se na ni nyajira wo so yo waso no ontie da hu ne ka kire asafo na no na ye ka se bi efa o man ne hu ampa ye de ato se se no abotre kakra because anka yemudie inshira yemudie eneba but ye be hwe no bebreboafu se osofo ade na obua abawe na oja abawe enye se me bua abawe nkofo fre prophet Abednego wo tumi ade na mfa mboa Ghana na umma Ghana fix am I a president? I'm not of this world, but I have to tell you the truth, to know the truth, that the truth shall set you free. Nti ye onyansa nimde bia won akato we won keep unto at the appropriate time ye be ma wo de aba mo be bon etie na mfa ho ntu ni paso na mo mfa ho ntu na popos for wa kwa share Awurade sana fa ho to ni so no be de obeye obi eni obe boa obi eni obe this Awurade pe nti ansana wo hu so obi boa wa Awurade na ma nipa aka nipa so ye de omboa amen sa semi wo ha fafa comment like it share and what comment subscribe, ring the bell. Onyame share. What the normal never to us ye won sawam. Say bibi how obi atu eduru say ye bosum be ye oda ho na bibi aba both spiritually, materially and mentally. This is his minister of Christ, Prophet Dr. Abednego of the Kingdom of God Ministry. As it is written, ye may know the truth and the truth shall set you free. Amen. Onuya impenifo say pintia sase enna wakwa. Sanso ena impenifo sanka say senka wiase bibi ni wa enkeda anka yantu yaprum. Eno nti onuya obobra na niema enkoye emfama wa. Bibia ore onsabesombi ya no na asai. Wadwuma sam enkoye. We kire say ahonhom ene sunsum bi asore ede etiawo. Nanso tro kronkron na mayate ase say mempene mabefo entenase. Eno nti ene due me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital Ediamao. Na Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital die. Ye fra say abefo suro die yinta ebededi die esie ebeba aponten. Abonsafo no o ma me papa kwa ni uturu beda. O ma me wobushoni unia bi ni beda. O ma ho na ma ye oya. O ma bibi aye. Sa de na eba wo enya de papa eye okra no na wobusu tata. For bad people who usually pretend to be good. And the ugly people who hide their ugliness by dressing themselves beautifully. I've told you. Sorry. God is still revealing. God is still speaking. Or how be anywhere called Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. Sao how no entimi enfree ho. Eno nti onua maintenance tutrumika na kopie mo.
ɛwɔ nsawam adroagyiri oreku liberty nafa wo haw wamane watete onkonanda wapinisie ekodan prophet Dr. Abednego Nyankopon ebefa ne so ayewiye frɛ prophet Dr. Abednego ɛwɔ sa numbers we so 02085995576 02085995576 ana 0278977215 0278977215 afuwe die enough is enough. Yako prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital akope faudie